Udikon Shanborling Kardosau, Uday Kuan Jo Iba Cornelius Karjarin, kepada head katekis John Ganika Parish, Mat Ikong Margaret Kardosau. Lakhayo Dikon Shanborling ha kalai pui tarik Januari Jong Snam Kat Kanai Spa Kanai Puar, Hagashnong Sok Shinrut Sub District Hodumba. Udayu Kuan Bahnyau Naki Katsau Ngot Chipara. Wala sedang bandai school nadu nursery hadu kelas 7 ha Saint John Bosco Secondary School Nongkro Ramrai. Badai ha katahi kapor jong jingle school jong I bagi kemigi pa ringkat bagi kuan baro kilawan shong shinong no sha kanig shinong Nongkro Ramrai. Lembaga jing I mensim pada jing pensilur jong I Father George Vani bampuai hadua ruplay but nadu but ikmigi pa nadu dangret ulas don kajing singo jong kajing khot jong play but day house nam arjar hunreu maula lek kum ukna aspiran asavio generate maulai ban pule ke class 8 uklam la ban peteng ya kajing pule hadu class 9 but ulah ban phaino shayeng Arsnem hadin kata uklam lek school perulaya rap ban lek tre bela ban ya rap ke bahayeng sem badai house nem arajar shipau mo la rai ban teng biang ya kejing pule jongo badar jing ya rap jing me pa ula pendap ya ke class 9 house nem arajar shipau badai ke matric house nem arajar khatar hadin bola pendap ya ke class 10 ya ke matric Pula lek retreat ha K3 ha retreat Ren Center ha Assam ban singap ya kedi kecing khot jong play na ka benta jong u badai habolwan phai shala yeng da kecing ai men sin jong yemi pa bahayeng asam bat ki bahalor sa chi sin pat pula shim ya ka rai ban lek cha ka aspirante ha bos ka mon ram khon hatura ban hangi pula pendap ya ka class 11 12 House name Arhajar Khat Hadu Khatsau. House name Arhajar Khatsau but Khatsan ula room shaka pre novitiate. But house name Arhajar Khatsan but Khatriu ula don ha novitiate ha Don Bosco Sunnyside Upper Shillong. But aka abu South Recto benai jamang usnam Arhajar Khatriu ula shim ka jing smai baning kong kung uriuniam. House name Arhajar Khatriu hadu Arhajar Khatkandai. Lais nam lo lek ban pendap ya ka filosofi pada ka BA ha Salesian College Dimapur Nagaland. Hadian ke jing puli filosofi ulawan ban tre ban pendap ya ka Regency la nek practical training ha Don Bosco aspirante nong lakhiat ha Phairumbong ha Riphai district. But ula puli ya ka Bachelor of Theology ha Sacred Heart Theological College Maulai Shillong house name Arhajar Arpaway hadu Arhajar Arpusau. Lapan kendang dikon yai ha ka Shitarek jong ubnai Julai Arhajar Arpusau hapo Sacred Heart Theological College da Most Reverend Joseph Aind SDB DD Bishop Balasham Phat jong ka Diocese Dibrugarh. Wala jia dia kekten MC jong u ban shakri ban shakri na ka gospel jong Marcos kala nong go bashipo kar khot sausan mat manta ka sngi hagasan kerek jong ubnai January Arhajar Arpusan an sapen kentang lengdo soblai yau di kon sharpon den hange ha Mount Calvary Parish Ramrai the Most Reverend Wilbert Marvin Didi Bishop John Kajalan Yam Nong Stoin unsur long nong kenyarang ba ha kene kamas pokoi ha kene kapor rengkat bat unong kenyarang ba rengkat bat kileng do so blai gidan we Father John Suzyama SDB Provincial John ka Saint Celestian na ka province Shillong ban sakilang ya kene jingle anyam John kajing kentang lendok soblay yau dikon Sharbolin Kardosau SDB. Dapat ni tong dia yang baru
Ringkat pada choir tu Shwa babensha penkentang lendo soblay. Kalong gadai ti jong pi banya tu hok hakmat uneu pad ba padlang. Ya gajing tmu bashisha bat bahok jong pi ban shimti ya kane kakam lendo soblay. Te pilarai kut bat pidamon shisha ban shimti ya gadai ti longdo soblay kum unong jalam bat unong trelang babit dor jong ulendo sat hagaba sumar bat psa ya kekenhun lang brod jong play hapo kacing yalam jong mensim bakut hoot ngalarai kut bat ngamon. pilarai kut bat pimon ban pendek ha kat kum kacing start bau mensim bakut un ayapi ya kane kadaiti bala pen kamti hapi ban pen priang ya kaktin ublay da kabayalap ya kakubor babha pada kebahikai dunia ya kejingat Katolik Hoot ngalarai kut bat ngamon. pilarai kut bat pimon scam ban penmenta da kejing rublay bat kejingat ya kejing ya kejing hikai bat kejing le jengkam jong Yesus Kristus na kabenta ka burong ublay bat kejing kiu irat jong kipat Kristen ha kejing jing blay bat kejing ai bat kam tam ya gajing kenya Eucharis ka sakramen jing mapo gajing penyesu kat kum gajing hikai pateng jong kabalang Hoot ngalarai kut bat ngamon. pilarai kut bat himon scam ban imsngi bat ban duriap lem bat ni ya gajing duai ban dubyo ya gajing snai ublay na gabenta ubabun balang ya uba ublay hi ulapan kamti hangi Hoot ngalarai kut bat ngamon. pilarai kut bat pimon scam banya sok teli telan man lakasngi badu kris ulen do orang badu bala terwa yala de kumu jingknya batlem hau blay pa ban long batu bat pan pen kentang yala de hau blay na kabenta ga jingpan im yau kun ban riu Hoot ngalarai kut bat ngamon. Kajing ya trilang ha kajing ko ngo kalong kebadan kam hadu kata-kata ha gabalang Katolik. Kumta da kabadem ko siu ini iban syak pen kentang in kular ban im ko ngo ya uleng do sat bat ya kibahanor jong kaseng dunia. Pikloi ban buram bat kongu yau lendo sat jela bat ya bahalor jongpi hakahok katkum kahukum ublay traikan rat ubalas dang ya kene kakam kapabhapi un pendep jana yaka Menda kumni da kajing replay ngene yang lang baro kat ba udikon undam pelup kum kadak jung kajing sngoret bat kajing bom long ai ha kemadu blay ka choir kan ya lam yangi ha kajing duai litani jong kiri khuoj ban kerpa di kajing ya sat lam jong kiri khuoj ni pa ju blay ngene yang berduai jar jar bat ki lengdo kila bandap khusia Christus Deani, Umaya Kabenta Joni, Umaya Kabenta Joni. Hey to ya don lem bat ni a blay traikan rat ko pa baku ko blay budon bortam bat ko blay na pam chukut meu balong katlong bat katme chong kaburam bat kakerdan long driu man driu meu balong unong sambenta bat unong tek kerhai ye gechinga ye baper mame nauba kapate kamariang kami name dauba ke baro kine bat kiskam mame ken labu balatung hati kerdan baper yakinong but nong rap bekerpang chong ukun chong meu Yesus Kristus
daga bor bat ke ktia rumen simbakut nang ba mendup penlongkur longdo yau pa chome ke mentangi kerpat jame a trai kanrat man ai hangiru ke batlor ka bor ka put ya kinong ya rablem ke bangi don kam ban pendep hok ya kadeti longdo soblei ke ba hiar pateng shangi nadu ke apostol toa ingi kerpat jame ko pa badan bortam haune kuon chong me ya ka bor kai ktiar par ka buram kai jot chong ke jinglong lindo Ki man ki para ki bla penriam pen baik ya i ha ka por bi dang rit idang kena da ka jing kemen pen ya i bai la he la san ban menta ki bren pong i ki ya i da ki jing riam leng do so blai da ka jing kemen ka bakrau ta ki pa chong blai leng do sa da ki ka por un sa pen kam ti how ne long do thamai yau pu ba de ka wan man pendan kam na ka benta ke jing terwa kenya baman ka sngi na ka benta ke jing pen em ya ka perthai ban na ka benta ki pat pekut jing terwa upaj bakut ya ka ba ki terwa hau blai trai kanra da perkat bat snutu ha ya ka ba ki le panya dai dor ya la de bat kanyam kar kom bat ki pendat panya dai dur ya la ka jing em ka jing maya ka ding na trai Hey ma phi mai pa ki man ki para ki kur ki kha ki lok ki jor ban ma phi ki pa jo blai tu ne kmen ma sa sa hi sen la yo sa wai pat ulang do so blai ulang do ban kong jong ga ka parish kan ba ulang do sa bat ki ulang do ki dang kedup ki dang piam ban pedang buram yau ne ulang do thamai sha ka kan hun ulang do so blai Tôi nhớ hoài rừng cát bật cơ quayar, ban nhớ rõ bên đơn borom nhiều play, na cơ bên ta cái cam bạ cam san, mau lo lệ ha cái đi cái ski. Tôi nhớ thắp ti bờ rõ, kan bagi lưng đỏ cái đằng piang cái đằng kuduk, cái đằng bật ra cái đằng mà mình ra cái chi xin, mau lưng đỏ thì mai mình phải chi thì nhớ hoài bên ta cái hoài risa rừng cát bật cơ quayar. Sauspa Anusam. Sauspa Anusam. Thank you.